TT Vision clear to te chibai ule PC vanung moi kania Serchhip Vangkhua lo ngai thlang u Horticulture Department hmalakna Serchhip le a chhehvel tomato tharchhuah te chu Aizawl-a zawrh turin Vawiin khan Serchhip Mat phai atangin thawnchhuah ania Horticulture Department changtu Additional Chief Secretary Pujesi Ramthanga chuan he hun hi hmanpui ani Serchhip Mat phai chomkaya tomato veliam na pawla inkhom toineya Additional Chief Secretary Pujesi Ramthanga IAS chuan Horticulture Department chu changtu te thlopa an hlotlin theina na theitop chhuah tu an ni ti soin an zawrh na le hlo nei an ni thu asoya kutna thoktu te an hlotling ani chuan an department po an hlotlin thu le an hlo cham ani chuan an ni po an hlo cham ani thu asoi nikuma COVID-19 shileng awanga harsat na kan to thu po soin hemiden chena vegetable supply chain kalpawhna Serchhip Mat phai changtu te awangin Aizawl-a khoshang ten chokme ei tur an nei pha chu lom omati thu asoya kutna thoktu te zinga chengwai somni patni chuang la lut an omte chu alom pui thu soin kan thokho zelanga in mamuang zelin kan theichina kan rontive ang atibok he hun kai shwai tu Horticulture Department Director Dr. Elizabeth Saipari chuan Mat phai changtu te tan Horticulture Department dor tura kalfo a har sathina wangin thathar March sangni somni pakhata hian Serchhip Mat phai chomkaya hian Horticulture Department chuan site office a hondon thule he hi chol kartin thochan ni apianga dor thei ani don thu a soibok Agriculture and Horticulture Cooperative Society Serchhip President PPC Siam lian a point sarkar hmalakna le du sakna andona dom thu soin nikuma vegetable supply chain kalpui chu nasataka an hlokpui thule an summu po aleta apun thu asoya internet manga khovel ramdang ten tomato hlotling taka an chindan an hmu thinte ataka kalpui ve thei tura Horticulture Department in ma an lak sak le thlai thar tu ten an shal na tur collection center te an sak chulom omati thu asoi bokani he huna hian Serchhip DHO PM Vanlaiphai-a Serchhip district off season na tomato chin chu hlotling taka kalpui ani to thule greenhouse cluster po anga ber le athar tamber ani thu soin kumina hian achum khatna atan season pa ngaya tomato tharchhuah tura ma an lak thu asoya atira chung ko zani velin chin tum ma se chung ko za velin an chin tak thule nakuma chuan alet engi moza thar thei anin be sei thu asoi bok voina tomato thawnchhuah hi Aizawl-a zawrh tura ro manni in Vawiin kg sangthum zathum somni pasari zet thawnchhuah ani a he himi som pariat ten an tharchhuah ni in Aizawl-a hian kg khatcheng somruk zela zawrh tur ni in kg somnga ai tam leite tan kg khatzela cheng somnga hisa pa lei thei ani don bokani Additional Chief Secretary hian Serchhip Mat phai thaichin na hmun sang te po nimin khan tlok nga la he huna hian Horticulture Department official le thoktu dang ten an hmalakna te an shilfia bokani Vawiin atang khan Serchhip district a COVID-19 vaccine second dose pekchhuah tan ni in Vawiin ve khan Frontline Worker te hnenah dose khatna pek le ani bok Kumin January ni somni pakhata Serchhip district chunga healthcare workers te hnenah COVID-19 vaccine dose khatna pek ani hnuwa ni somni pariat atlinta ka wangin hengmi te hnenah hian Vawiin khan dose ni na hi pek ve le tanani a shidan na pek na hun hi Presbyterian English School Serchhip a nei le ni in Vawiin khan healthcare workers mi za somni te hnenah dose ni na hi pek ani Vawiin ve khan Frontline Workers te hnenah vaccine dose khatna pek chun som le ani boka Vawiin hian mi somnga pasari te hnenah shidan na hi pek le ani Tuichangral South Group YMA hruaitute chuan Vawiin khan an Group YMA huamchhunga inkalpawhna kongpui siam mek then khatte chu a hmuna kalin an enfia Tuichangral South Group YMA hruaitute hian na bar chum manganot Vanlaiphai-a le che konin kar kongpui kilometer somni pakhata thui lai mek chutlom saberin PMSGY sum manga che kon le sir in kar kongpui kilometer rupoin panga thui black top na tho mek an en le a hemi nu hian PMGSY sum manga kilometer li point paruka thui kholai lung le piler in kar kong siam na tho mek baka PMGSY sumbok manga na tho kilometer som paruka thui archa kon le not Vanlaiphai in kar kong lai mek te po an enfia bokani heng kong siam that na tho mek lo tu group YMA hruaitu te hian heng na thok tu contractor te komin an na tho mek din mun le har sat na an to te an zol boka hun tiam chunga na tho zo ngei turin an ngen bokani Tuichangral South Group YMA hruaitu te chuan an group kwam chunga mason na tho sang te hi theitopin an en pui thin ti soin na thok tu te nen po in po le lungrwal takin tho ho le soi ho zel ani thu an soi bok ni som chung o Mizoram Aero Sports Association ma sabwa sai not Vanlaiphai-a paragliding pilot training nei chu zawrh fel ni in ni zang khan akhar na nei ani
Mizoram avoi khatna atana masa in paragliding pilot training buat sei kharna in khom hi nizang khan not Vanlaiphai tourist lodge a niin he training a telmi somni pathum jinga mi somni pakhaten thatakin training hi anzawa training kharna in khom hmanpui tu masa general headquarters president puvanalliana chuan training chuak te chu social media chawa in for lartum lautur le rintlak le taimataka thiam na thui jok nei theitur pilot ni tum turin acha Mizoram paragliding lotling taka kalpui ani theina tura mun ma tha anzon dan te po asoi bok he huna hian not Vanlaiphai VCP pulalchan pui appoint thu asoi baka training instructor Arjun Rai chuan training an buat sai chunga an hun man dan te atar lang boka he training a hian Mizoram district sang Aizawl lunglei ma amit scholarship le Serchhip atangin mi somni pathuman tela anjinga mi somni pakhat te chuan training hi zawin certificate lan nga lang ni Central YMA in Christmas e kum thar vuakvet-a halpua le halmoi khapna thu pek sarkarin achwa bo zui konga hmalakna Branch YMA paruk an thawnchhuah te hnenah Vawiin khan Home Minister pulal chamlian na chuan choi moina thuziak le tangkapha-a lan Central YMA hola he hun manna hian Home Minister pulal chamlian na chuan halpua halmoi le halthlo khapna konga sarkar le Central YMA tho ho na chu acha hle ti soin sarkarin khapna thu pek achwa le he khapna thu pek bo zui konga Branch YMA sang na tho te chu a hlo cham lawa chu Vawiin branch hmalakna te hriat pui le lompui chu tha ti in he choi moina program hi nei ani thu asoya halpua le halmoi haltu te chu man an harviawa chu Vawiin a halna in te po thu boy siam sak thei dan chu angai tuana a om thu asoya Central YMA nen changdonin sarkarin kumina chuan ma takin awareness te neya malaktum ani thu soin sarkar le YMA na du lo halpua le halmoi hal hi tilau tura kumbula changaril ru le ngai tuana seng turin mi puite acha bok voina he hun manna hian Home Minister hian Branch YMA paruk Bangkhua South Bethlehem veng din tharkhuah school kon le muthi Branch YMA te hnenah thuziak le tangkapha-a hlana tangkapha hi Minister hian ama discretionary fund changa atum ani kumsang khazakwa som paliadin zampui tlang dunga tlang sangkhwa chuan kumza pasari antlin nalomna ni chung obwa sain Vawiin khan Health Minister Dr. Addl thanglian chuan hmanpui tlang sang kumza pasari tin napwal in khombuat saya hian khwalian Dr. Addl thanglian chuan COVID-19 shipui in chhehvel atwa mek lain Mizoram chu Indiaram state zongjong zinga atwar neper ani ti soin hei hi achan chu zoram ponzo faten Mizoram mangai taka theitop chu a anchong trai saknara ani ti zoram mi puiten an hriat thu asoya chhehvel mun sang a zo fate in unaw na so nge hi Mizoram sarkar tum poimo berte zinga mi ani ti soin chhehvel ramri kham hian kan in lai chin na le in unaw na hi Addl tura nilawa engtik lai ma a in thla thlam thiang kan nilawa in pum khat kan ni na hi kan choi nung reng tura ni a kan tu le fa chuan lo la omsel tur te po kan cha non fo anga ya ni atibok kumsang khazakwa somsari panga me ni thuma kumsom ni paruk mi ni a tlang sangkhwa a Mizoram ta na nun na hlan tu corporal Vanlaiphai-a namte thenzol thantlo in ama sha reng na thlandung tlang sangkhwa in an phun chu a hong bokani tlang sangkhwa hi raja sang vungan Christian khwa ni turin kumsang khazakwa sompali khan adin ani Aizawl Municipal Corporation AMC in thana nei zo ani hnua MNF party chuan sarkar siam turin ma an lame AMC in thlanpui neya vote la te chiar ani hnua party mala sarkar siam theitura hnenah chang MNF party hian sarkar thar siam tora hmala ngalin Vawiin khan an party senior vice president puton luya hovin councillor thlanthar tele appointed councillor te chuan thut khom an neya he huna hian sarkar thar din dan turwa manin mayor atan pularin enga sai lo churwat ni in deputy mayor atan pu ar thang lora churwat ani boka executive councillor setan pularing liana pulal tlan zo vakhiang te pibila lompui le pu h zonun sang aterwat an ni bok MNF party chuan Vawiin khan Aizawl Municipal Corporation AMC a MNF councillor thartelom na hun mangin MNF president puzoram thanga chuan hmanpui ani Aizawl vanapa hola MNF councillor thartelom na huna hian MNF president puzoram thanga chuan MNF party chu pathian le kan ramtan ti tu ani ti soin he thuthlung hi MNF chuan an kalsan athiang lo ti asoya MNF party jin kong hi thon thuphwa thiam takin phwa wa nei lutuk an ti tura an phwa ang hialin oi omlo khopa makin pathianin min hruaya kan fello na tam tak omma se pathian le kan ramtan ti a enjem na ata na kan man tlat na hi pathianin kan felna a arwat ani ti in hun nunga a chanchin thashil turin pathianin he hlam hi min ruat ani ati a
COVID zoa hian mal som na period alo chuak don ni a asia thu soin chumi huna chuan mi pa te kan thi zoi zoi lo nan na sataka hmalakna ri hlongai te tidam tura na sataka enkol kan tuma leichung le lei hnuai mal som na te van borak mal som na te lalpan min pe don ni in ka sia atibok he huna hian MNF senior vice president puton le point AMC mo pur na kengtla ka mi puin MNF te an ngai chulom omati thu soin he sarkar tharpiam hi mi zongzong ta na siam ani ti shereng turin mi puite kangena he hnenah hian MNF leadership hi Mizoram mi puite hian kan laring tok ti atilanga kumsang ni som pariat in thlana tangin in thlan om sang sanga mi puiten MNF hnenah min nei tir zela alom om tak zetani ti in ZPM le Congress atanga thlanlen councillor tepo MNF chuan alom pui ti asoya AMC hi sarkarin athuam chak zwal zel don ani atibok ZPM party point AMC in hmanpui nei zo ta ka lom thu soina in khom chu Vawiin khan an nei bawk ZPM conference hall lom thu soi inkhom hi an party vice president puke sabdang achuan kai shwain he huna thu soi tu ZPM leader pulal du ama chuan AMC in hmanpui khan kumza somthuma upa India National Congress le kumsom ruka upa MNF rorial lai tamchan ve po lamang zawlo party dangten an pui bok le anni kumthum chawa upa anin khingti asoya AMC in hmanpo hi kan machon voi khatna chaw alani a chuti chungchuan seat rukla in vote za somthum pakhat point bial pakwa mu in Serchhip Mat pahni na kan hau boka MNF kan thauna hi za panga le kani party mason chakber kan ni awangin alom om katitak zeta kan hmaloka general election lo om tura chuan MNF le ZPM ani don ti achiang rengani atibok voina he hun an manna hian ZPM atanga AMC councillor thlantlin ten thu an soibaka ZPM party AMC campaign committee secretary phai Ramthangan ZPM party in AMC in thlan an machondan le in bo saidan sang report ape ani nimina Mizoram sample enfia sangkha somni pathuma tangin COVID-19 shikai mi paruk zet mu chwa bel le anni nimina shikai mu chwa te hi rapid antigen test manga sample enfia zakwa somruk pariat te atanga mu te vek ni in anjinga mi pali te chu Longtlai district ami anni a hostel ludo na wanga sample enfia atanga shikai mu vek ni in Aizawl-a Champhai district a shikai pakhat ve mu anni boka Aizawl district mi hidam do in entier tura akalna a shi akai ti mu ni in Champhai district ami hi tun hnaya shikai mu chwa to atanga kai chhong ni a shia tani nimin khan ZMC laboratory a sample som ni enfia ni in shikai mu an omlova district shanga chuan laboratory sample enfia somthum panga a shikai mu an omlobok Vawiin khan Mizoram a shikai enkol mi pakhat chu enkol dam ani vele a heti hiam Vawiin tlaidar nga thleng khan Mizoram a shikai mu chwa chu mi sangli zali panga ni to in anjinga mi sangli zathum somsari pathum te chu enkol dam ani to a shikai mu chwa atanga zazela somkwa pakwa point patni pasari te chu enkol dam ni to in shikai enkol lai mi somni patni anla ommeka shikai jinga nun na chan mi som an om to bokani khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chwa thei chu ni e